Dragi moji ljudi, čini mi se da smo se svi skupili. Evo ga, veliko je uzbuđenje. Osjećam to u zraku. Šta kažeš? Šta si rekla? Slobodno reci. Sve možete reći, djeco. Ovdje smo da razgovaramo, da govorimo, znači sve što vam padne na pamet i sve što biste htjeli sad ispričati, recite tijekom ovog razgledavanja, ove naše knjige. Evo, tako da, evo, sad ćemo početi. Evo, dobra večer, želim svima. Evo, dobra večer, tako mi je drago što ste se okupili u ovako velikom broju. Ja želim dobra večer svim malima, velikima, svim srednjima, svim malima koji se osjećaju kao veliki i naravno svim velikima koji se osjećaju kao mali. Jesam nekog zaboravila? Pa dobro, nema veze. Ako jesam, želim dobar dan i svim zaboravljenima. Evo, nadam se da ste danas ujutro obukli udobne cipele i da ste dobro protrljali oči. Evo ga, ko nije može sada protrljati za svaki slučaj. Bravo, tako je, dobro protrljati oči. Da bolje vidite sva čuda koja ćemo vam mi ovdje danas pokazati. Ja ću danas biti vaša i samo vaša kustosica i želim vam dobrodošlicu u Klovićeve dvore! Evo, kako ste svi ovako udobno smjestili na početku, ja vam moram postaviti jedno pitanje. Jeste li vi svi ovdje, barem jednom u životu, posjetili muzej ili galeriju? Da! Bravo! A jel ima neko da je prvi put? Mi smo bili na izložbama. Vi ste tu bili, bravo! Znači, dobro, znači, djeco, vi biste svi ovdje prisutni i usred testa iz matematike znali, recimo, prepoznati razliku između muzeja i, na primjer, kuće. Da. Reci, koja je razlika? Koja je razlika? Kuće nema Tako je, dobro. Zna neko još neki odgovor? Ha? Znate? Dobro. Joj, djeca, pa vi ste tak pametni. Jer meni se čini da su ovo vama prelagana pitanja, ha? Hoćete li? Ja ću tebi sad morati postaviti jedno teže pitanje. Jeste, djeco, spremni vi za jedno teže pitanje? Meni se čini, joj, ali stvarno je teško. Jel vam mogu postaviti jedno teže pitanje? Evo, pazite sad dobro. Biste li vi znali prepoznati razliku između vrata muzeja i sestra? Pa vi ste nam najbolja grupa, djeca. Vi ste dobro pametni. Znači, između brata muzeja i sestre galerije. Pa Ha? Reci. Vrati naše sestre u sestre. Joj. Pa mislim, pa vama je i ovo prelagano pitanje. Pa što ću ja se... Djeca, dobro, mislim, meni se ovo činilo jako teško pitanje, jer mislim, ne mogu ni ja nekako naći neki sasvim precizan odgovor na njega. Ali ono što sasvim sigurno znam je da postoji razlika između te dvije riječi, muzej i galerija. Riječ muzej potiče od grčke riječi museion, kako se zvao hram posvećen muzama, zaštitnicama umjetnosti. A riječ galerija potiče od latinske riječi galerija! Dugačka dvorana u nekadašnjim plemičkim dvorcima gdje su se održavale različite svečanosti. Dakle, mogli bismo reći da su i muzeji i galerije na neki način sveta mjesta. I, dragi moji ljudi, odat ću vam jednu tajnu. I muzeji i galerije su domovi. Domovi koji nemaju stalne stanare, već vrata neprestano otvaraju novim umjetnicima i njihovim djelima. Domovi koji jednako obožavaju šareninu boja, kao i ozbiljnost crnog ugljena. Domovi u kojima će svoje mjesto za odmor naći svaki kip koji stoljećima već strpljivo miruje, baš kao i svaka slika koja još uvijek jednako zaljubljeno šapuće sa svojim okvirom. Mi, kustosi, dobri smo domaćini
koji moramo znati sve o svojim gostima. Naš je zadatak odati vam svaku tajnu koje djelo tako hrabro čuva i koje djelo povjerio njegov autor. Znate li kako je upravo ovdje u Klovićevim dvorima održano već više od 2000 izložbi? Ja nisam ni znala da je danas predstava. Pa, nije ovo predstava, ovo je razgledavanje, ovo se zove tura. Ovdje je održano već više od 2000 izložbi, djeco. Ovdje u ovom izložbenom prostoru, mislim, ja ne znam da je predstava, ja znam da je ovo razgledavanje izložbe u muzeju. Ja sam kustos i ja služim da ja vama pokažem ove slike koje su oko vas. Dakle, mi ćemo sad sudjelovati u jednoj muzejskoj turi. Eto, i mi možemo s ponosom reći kako smo mi jedan od najpoznatijih hotela koji odsjeda naš najsvečaniji gost, umjetnost. Ali zašto baš Klovićevi dvori? A tako? A dobro, evo to sam baš sad planirala reći. Klovićevi dvori dobili su ime po našem slikaru, najvećem minijaturistu renesanse, gospodinu Juliju Kloviću, koji je bio slikar bogatog... Giorgio, Giulio, Slovio, Croata! Nikad Ja zadovoljan. mislim da zaslužuje puno ime! Čovjek je nikad zadovoljan, nikad zadovoljan. A kako? Dobro, nema veze, sve ćete saznati u pravo vrijeme. Evo, nemojte se ništa... Prošli ste pored mnoga kipa na ulazu! Kao pored nekakve stare pušne prve koju treba sasjeći! Dobro, nema veze, možda najbolje da odmah krenemo dalje. Evo, ja, koliko vam ja već dugo govorim, a ja vama nisam ukazala još ni jednu jedinu sliku. Evo, djeco i ljudi i publika i svi ovdje prisutni, ovo oko vas je izložba Nikole Razera, našeg umjetnika, i mi kustosi smo to danima ovdje svojim ručicama marljivo postavljali da je vi možete vidjeti u ovako lijepom ruhu, ali ne brinite, to nije jedino što ćete vidjeti danas, vi ćete danas vidjeti još jako puno lijepih stvari. I moram vas zamoliti, prije nego što krenemo u razgledavanje, budući da smo rekli da su i muzeji i galerije na neki način sveta mjesta, morat ću vas zamoliti da tijekom naše ture svi budemo tiho. Jer moramo imati poštovanja prema onome što je u muzejima i galerijama izloženo. Jer znate kako se kaže? O čemu se ne može govoriti? O tome valja šutjeti. Ili šutnja je san koji hrani mudrost. Ili, ako želite da ljudi o vama dobro misle, onda nemojte govoriti. Ili, trebalo bi spomenuti onu najpoznatiju, šutnja je zlato. A zašto ti onda toliko pričaš? Jel neko nešto, što se smijete? Jel neko nešto čuo? Ha? Što? Ne, što? Ja nisam ništa čuo. Zašto onda vi govorite? Zašto vi tako dugo pričate? Ja! Čekaj, jeste vi čuli nešto, jeste čuli nešto? Šta ste čuli? Ja nisam ništa čula. Ha? Šta reci? Ma koji glas? Ma nema, nije to nikakav glas, ljudi, mislim, to su parketi, škripe nam tamo parketi u sobi do, i mislim, to već traje 100 godina, a ja nisam još nikome, ja nisam to riješila na vrijeme, ja moram to samo ići i sad opet reći, da to se riješi. Da provjerim šta. Čekaj! Dobro večer, djeca, bok! Dajte malo glasnije, nisam vas čula. Evo, dobrodošli u Klovićeve dvore. Ja sam kustosica Iva, a ovo ovdje je kustosica Petra. Ja se nisam ni predstavila koliko sam uzbuđena. Nema veze, mi ću vam sad pokazati neka pravila o ponašanju u muzeju i galerijama. Petra je već nešto spomenula, a ja ću sad to malo na drugačiji način vama opisati. Jeste spremni? Jel može? Da! Ajde, idemo. Nemojte ništa dirati. Po slikama se ne da svirati. Nemojte puno govoriti, to bi vas moglo smoriti. Širom otvorite vaše oči. One
će vam dati čarobne moći. Načulite dobro svoja uha, kao da vam oko glave zuji. Muha. Sendviči, žvake, sladoledi hladni, ovdje nisu primjereni, čak i kad ste gladni. Evo, ne želim se hvaliti pred vama, ali ovu pjesmu smislila je baš moja mama. A što se tu onda skrije? Najbolje je bilo da svi stavimo ruke u džepove, da ih ne vadimo makar na srbio nos. Nama nešto se čuje? Šta? Ma ja sam sigurna da to ovi na adventu peku kobasice, jel tako? Oni uvijek rade neku buku. Ona mi će reći samo da se stišaju. Idemo mi to provjeriti. Idemo mi to riješiti. Ti si neki bajketu, sigurno. Šti? Gdje? Šta? Tako pustiti poplavu djece da se razlije mojom kućom, a da se nismo ni upoznali. Neki će možda ipak reći da sam ja staromodan, ali nekog reda mora biti. Pa ja moram znati čije mi to nožice lupkaju po parketima, jel tako? Dobar dan, poštovanje, dobrodošla. Dobro. Dvore, došli. Evo, javili smo vam prošlo Ko je mjesec ove najglasniji? ture. Dobro, gospodine Klović, draga djeco i odrasli, ovaj gospodin ovdje, on vam toliko voli umjetnost da je po cijele dane ovdje. Zamislite, čak i galeriju Klovićevi dvori nazvao po sebi Klović. Nevjerojatno! Ajde, molim vas, gospodine Klović. Ajde, nemojte nam raditi, a nisam još ni kaustik. Bez tog crnog eliksira tebi u glavi veći propuh nego na 3. katu. Petra, Ivo, pa jeste li vi mene uopće predstavili mojim gostima? Djeco, znate li tko sam ja? Evo, dobro, evo, gospodine Kloviće, možete se pridružiti našoj turi, ali ja ću vas zamoliti da budete tiho, jer smo... Ček, samo malo, djeco, znate li zašto se ova galerija zove Klovićevi dvori? Da! Bravo! To je jedna važna informacija, mi ne možemo dalje bez ovoga. Da, i drago mi je da to znam. Dobro, evo, izgleda da ćemo ipak imati jedan mali uvod. Da, mali. Evo, kad sam vam spominjala domove umjetnosti, vjerojatno sam vam trebala spomenuti još poneku sitnicu našem slikaru Juliju Kloviću. Gospodin slikar Julije Klović rođen je davne 1498. godine. Pa dobro, nije to baš bilo tako davno. Jel ti hoćeš reći da sam ja star? Ha? Pa dobro, gospodine Klović, pa vi ste barem 500 godina stariji od svih nas ovdje prisutni. Pa dobro, godine su samo broj, stoljeće, gore dolje, pa nismo tu da se zavaramo brojkama. Evo, reci. Ste na početku rekli da možemo bilo što reći, a sad govorite da treba biti tiho. To je dobro pitanje. Pričekat ćemo još par nekih ulovčića pa ćemo vidjeti što će se dalje događati. Može, ali ti slobodno možeš pitati da god hoćeš. Da, može. Dobro, evo. I vi svi, možete. Super! Pokušamo onda ovako. Evo, naš ne tako star gospodin Klović rodom je iz jednog malog primorskog mjesta Grižane. Grižane su vam blizu Novog Vinodolskog, sigurno ste čuli za Novi Vinodolski. A neko sigurno ne bi. Ja mislim da vama to poznatije pod Ilirikus i Avone Kroata, jel da? Dobro, evo
smatran je jednim od najvećih umjetnika svoje epohe. Da, što dokazuje činjenica da ga je slavni El Greco čak 2 puta portretirao. Dakle, El Greco, lavo mi bravo, da si... Da, El Greco. I ova puta mi je naslikao nos puno veći nego što on je, ali, za razliku od dobronamjernog El Greca, mene je priroda obdarila smislom za malene stvari. Zato sam se ja i uhvatio sitno slikarstva, to jest minijatura. Evo, djeco, pogledajte. Ja vam na noktu svoga palca mogu naslikati cijelu posljednju večeru. Znate tu sliku od Da Vincija? Ne znam. Evo, tu sam malo judu odrezao, odgrizao sam nokte, vidiš? Možeš. Ma nije. Ja ne vidim. Evo me, stižem. I drugi ne žele vidjeti. Evo, od minijatura do manikura, sve zna naš gospodin Klović. Klovio, za prijatelje, za dobre prijatelje, Klovio. Ja mislim da mi možemo biti jako dobri prijatelji. Ha, dobro, evo sad kad smo već svi tako na brzinu postali dobri prijatelji i kad ste se vi, gospodine Klović, uvjerili da vam domom neće lutati stranci, molim vas, nas možete sad pustiti da nastavimo s aventurom. Nama je... Vi biste tek tako preskočili osobu koje su se pjesmi posvećivale. Evo njega opet. Od svih svijetli, ko prebjeli Liljan, naš Julije Klović, što nam vijek iskiti. Bože, kako su mi laskali, Bože moj. A vi biste tek tako dobrog starog Klovija u kakav prašnjavi podrum s izgubljenim kišobranima bacili. Jeste li vi djecu abecedi naučili? Da znate abecedi? Pa evo, ja sam sigurna da djeca znaju Evo abecedu. ga, svi znaju, kažu da. Pa onda nema straha na jedan mali test. I nema straha da će biti ocjena. Nema brojki, to je samo gore dolje. Nema, to ovdje ne. Hoćeš ti krenuti s abecedom? Ajde. Če. Ko će dalje? Sad oprezno. Tu ćemo sad malo zastati, čekaj, doći ćemo do drugih slova. Ja se ispričavam babice Čočečevu, ali da mi je strašno bitno slovo. Djeco, što vama pada na pamet kad vam netko kaže slovo D? Kako? Ajmo sad svi! A čekaj! A samo malo, ajmo sad neki slikar možda na to. Ne, to je Vinči. To je Vinči, ne da. Samo malo, uz dobar dan, već nam se samo pred sebe šapuće. Degas! Ja nisam ni mislio da će se itko sjetiti mog dragog prijatelja Degas. Pred koju godinu ja sam njega i njegova veličanstvena djela ugostio upravo ovdje u mojim dvorima. I sad, kad imamo sve vrijeme svijeta, ja imam za vas jedno pitanje. Kako ćemo prepoznati jednu balerinu? To je jedno rasprosano pitanje. Po baletnim papućama. A što njima nedostaje? Baletne papuće, ali i suknja, ali nećemo se sad razbacivati, jel? I sad, vi se sigurno pitate, kakve veze ima moj prijatelj Degas s balerinama?
ona bi bio toliko skroman da je sam za sebe govorio želio bi biti slavan, ali nepoznat. I on nam je toliko bio skroman da vam on čak ni šećer u kavu nije stavio. A znate li koliko smo ih popili ovdje u mojem dvorima? Puno. 800, tu negdje. Ali znaš što? Ja ne mogu dopustiti da on vama ostane nepoznat. S crtačim blokićem u ruci, on je redovito posjećivao baletne probe i izvedbe. Naslikao je pa jedno preko 1500 balerina. Ali on njih nije slikao samo graciozne na pozornici. On je njih slikao dok su se odmarale, opuštale, istezale i toliko ih je volio da ih je slikao olovkama, bojom, pastelama, pa čak i tintom. Crta i boja slici su kao slova. Neuhvatljiva crta, voli njenje pivo, kao što glazba, voli način do Nešto mi ne radite. Uska, široka, prozirna čista, osmih ona prodira svačija usta. A gospođica Boja tek, prema njoj čovjek stvarno treba biti mek. Jer naše oko s njom u seansi prepoznaje čak 160 nijansi. Ansi. Jako mora na servis pod hitno. Nešto ne radi. Petra, Iva, kaj je bilo? Ne znam. Kaj je bilo? Kaj sam? Djeca. Čekaj, mi možemo hitno dalje. Mi nemamo više vremena. Djeco, ja vas molim da mi sad svi zajedno krenemo dalje. Odličan prijedlog! Pa da, joj, hvala ti puno. Ljubim te. Odlično, bravo, ti isto. Čestitke. Ja se ne mičem odavde dok mi netko ne kaže što vam prvo padne na pamet kad vam netko kaže slovo P. Bravo. Dalje. Reci. Papuča. Bravo, djeco, evo ga, znaju sve na slovo P. Evo, dobili ste više nego jedno slovo P. Evo, mi sad stvarno moramo dalje. Evo ga, mi sad moramo dalje s našim razgledavanjem. Ja vas Joj, pa di ste vi? Pa vi ste već trebali biti u drugoj Rajzerovoj sobi, ne? Ja sam se zabrinula da se možda nije opet dogodio neki problem, ha? Nije ništa se dogodilo da... To su djeca, a ima i velikih. Joj, mogli ste mi reći, ja to divljam, a mi imamo djecu i velike. Baš nismo. Ja se ispričavam. Djeca. Joj. Netko možda nije opet masnim prstama po slikama, ha? On je! Je! Ti si? Vidiš? Aha, sad ću ja to sve provjeriti. Sve ćemo vidjeti. Ovo nije niko. Nema Luki! Pa nije ovdje neko nema Luki. Luki, mamu njezinu, uvijek mamu prčkaju, ja sam već spreman za to. A nije niko. A niko nije ništa dirao. Ovo je super. Znam, netko je opet mirisao nacrtano cvijeće. Pa drug nema mirisa uopće. Ajde da vidim nosić. Da vidim jer ima boje. A nije, ako ne, pusti djecu na mir. Čekaj, malo provjeri. Daj, Prstići, da vidim prstići, da mi ovako. A nemoj ih učiti, ej. Pa sve je dobro. Pa evo, pa djeca sve zna. Vi znate, ja ih moram pitati. Vi znate da se u galerijama i muzejima ništa ne smije dirati, samo što... Bravo, pa sve To znaju. su pametna djeca, to nam je najbolja grupa. A što mi niste rekli ovdje? Ne, aha. Znači nije problem u vama, nego u vama. Što je problem? Samo malo. Problem je u tome da ja ovdje imam turu za 10 minuta s novom djecom, a još moram i
ko tornado ovdje po sobama. Mislim, ovo nije natjecanje o tome ko će biti prvi na izlazu. Molim te! Pablo, Diego, José Francisco, de Paula Juan Nepomuceno María, de los Remedios Cipriano, de la Santísima Trinidad, Clito, Ruiz i Picasso, poznati samo kao Pablo Picasso! Picasso, da. Također je bio gost u mojim dvorima i tih dana nam je baš bilo jako gužvasto, privukao je mnogo gostiju, zaradili smo gropara, ali jebala sam stigao uopće kavu s njim popiti, ali znate kako je to sa svim zvijezdama, oni su vam malo komplicirani, znate to. Tako da, ti slavni imaju neke čudne zahtjeve, pa vam je, na primjer, naš Pablo Diego tako, on nam je, na primjer, u kavu stavljao samo kocke šećera. Nazdravlje. I ja sam njemu pokušavao objasniti. Pablo Diego, José Francisco, de Paula Juan Nepomuceno María, šećer u kakvom god obliku, on je ustima jednako sladak, ali naš Pablo Diego, on hoće samo kocke, kugle, valjke, piramide i zato su ga vjerojatno i prozvali. Jel to znate kako su ga zvali? Mene gledajte! Kubist. Njega su zvali kubist, po kockama. Sad, na primjer, on nam je predmete. Sad ću se naljutiti kao svi ti slavni. Dobro? On nam je, na primjer, predmete slikao onako kako ih on zamišlja, a ne onako kako ih mi ostali vidimo. Čekaj, to je tek na kraju. Čekaj, ja znaš kako je Pablo Diego vidio kocke? Ne. Ja znaš kako vidio kuće? Ne. Tako je. I na primjer kuća za njega nije kuća, kuće su za njega postajale kocke. Ova slika, neko možda zna kako se zove? Gospođice iz Avignona. Slikao je punih 9 mjeseci i zapamtite djeco, trud se uvijek isplati. Recite? Se ona jedna od kustosica dirala jednu sliku. Zapiši mi njeno ime, razgovarat ću se. Ne znam koja, ova se mlada poslije. Hvala. Može, riješimo. Dirala u Hrvatskoj. Ovo tu razgovarat ću. Samo malo, ova mi je sad slika puno bitnija. Gospođice iz Avignona smatra se prvom modernom slikom 20. stoljeća. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 4, 5, 1, 2, 3. Samo malo. Čekaj, koliko ih je ovdje? Ovdje? Eto, ja sam se žalio upravi da ja nemam dovoljno kustosa i evo sad se dogodio taj problem. Picasso ima 5 gospođica, a ja imam samo 3 gospođice. To jest imam 2 gospođice i 1 gospođu. Pardon, gospodina Davis. To nije dobro. Ne znam, možda će mi trebati pomoć. Od vas? Ova sam audicija. Idemo, ko će? Dođi. Ajmo, ti ćeš biti jedna gospođica. Znači jedna gospođica. Ajmo svi. Jedan svi. Ajmo. Sad se tu poredajte. Da vidimo. Nek ja imam više gospođica, nek Picasso, jel da? Znači, sad slušajte, ovo je strašno. On nije lica slikao onako kako ih vidimo, nego onako kako ih on zamišlja. I on je njihova lica utemeljio na drvenim afričkim maskama. Samo dolazite. Nek vidi uprava, jel da? Sad, on, na primjer, nosovi, sad tiše, čekaj, slikam sad. Znači, on je njihova, nosovi, na primjer, posebno podsjećaju na duge i zakrivljene rubove nosova s maski. Neki pas. Da. Nos je pomaknut u jednu stranu, dok su usta pomaknuta u drugu. Od središnje figure jedno je oko blago pomaknuto iznad drugoga. A nos nije odmah iznad usta,
kao kustosi. Aplauz! Bravo! A sad ćemo ići dalje vidjeti. Sad ćemo vidjeti kako se sve mogu rasporediti elementi na slici. Gdje tko čuči, leži ili pije na slici? Baš kao raspored sastojaka na pici. Zovemo dugom riječi. Ali to nas uopće ne priječi da istu riječ i zapamtimo svi. Kompozicija! To zovemo mi. I jenva! Vodoravna kompozicija! U vodoravnoj ostavljamo dojam mirnoće. Neki bi se složili čak i tihoće. I okomita! Okomita nas tjera da rastemo. Tko zna, možda čak i okvir prerastemo. I kosa! Dinamični sad svi moramo biti, kao da u samom pokretu moramo čak i sniti. I sad moja najdraža. Kružna. U ovoj su bitne vaše oči, koje su sada u našoj moći. U centar morate gledati. Ako nas hoćete ispravno poredati. I piramidalna! U Egiptu sasvim sigurno nismo, no sunčali se rado bismo. Prepoznat ćete nas kao trokut, ponovit ćemo vam ako treba 100 puta. Pogledajte. Znate vi na što mene podsjećaju moje kustosi? Na 3 osnovne boje. Pogledajte. Jel znate koje su 3 osnovne boje? Reci? Nije. Ja bi pravo. Ali kako je da svi čuju? Bravo. E sada, gledajte na što to važno. Poplaviš od tuge, pocrveniš od ljutnje, a požutiš kao sunce kad ugledaš nova nasmijana lica na ulazu u galeriju. I one su posebne zato što se ne mogu dobiti miješanjem drugih boja. I baš zato, jer su toliko posebne, one se moraju držati zajedno. Ja mi svi budu stvarno. Djeco, ja mislim da je ovo ljubav. Je vam ovo ljubav? Ovo je ljubav definitivno. A znate li vi na što mene ljubav podsjeća? Ni više, ni manje, nego na krunsko slovo K. A za to... Ne. Ništa. Nećemo biti doslovni, jel da? Ovako. Za to vam je zaslužan jedan gospodin s kojim sam popio isto jako puno kava u pobečkim kavanama. A kava mu nikad nije bila dovoljno slatka. A zato što imam puno godina. Ja imam 500 godina. Znaš. Daj ti meni reci kako se zove ova slika. Slika? Poljubac. Bravo. Bravo. A znamo ko je naslikao ovu sliku? Gustav Klimt. Bradati Klimt. Pa normalno, ja se ispričavam, normalno da niste mogli pogoditi da se tu radi o Klimtovoj najpoznatijoj slici. Kako se zove slika? Poljubac. Naravno da niste mogli pogoditi, zato što su se moji nespretni kustosi nespretno stali. Petra, treće osobe nema. A ni najslavniji povjesničar umjetnosti ne bi mogao pogoditi da se tu radi o Klimtovoj najpoznatijoj slici. Poljubac, pa da. Ali dobro, sad ćemo mi to odmah popraviti. Znači, njihova priljubljena tijela ovijena su raskošnom odjećom ukrašenom
bogatim nizom šarenih oblika i uzoraka. Ženski lik kleči, tijelo koje je prikazano u profilu, s glavom naslonjenom na rame i muškarčev ruku koja je pridržava. Oni sami uživaju u vječnom trenutku. Ej, treće osobe nema! Treće osobe nema. Treće osobe nema! Treće osobe nema! Pa da! Sada. Znači, tijelo je prikazano žensko u profilu. Pa sam ja vam objasnio što je to profil. Da. Jel jesam? Ma pa slučaj. Kog zanima što je profil? Sad ću vam objasniti što je to profil. Dakle, dragi moji, na svakoj slici moguće su 3 pozicije glave. Profil, poluprofil i anfas. I sada svi. Prije nego što se mojim dragim kustosima potpuno zavrti u glavi, ja vam moram najaviti našu sljedeću gošću. To je gošća koja je zaslužila jedno minimalno, 2 kola. A riječ je o gošći koja nam je tu bila nedavno. Dakle, što je ona sve dovukla sa sobom? Pa to su koferi. To su koferi stizali punih tjedan dana. To vam je, djeco, bilo sve puno nekakvih portreta. To je bilo sve puno carskih portreta. Pa skulptura. Pa sve do pozlačenog servisa za kavu. Ja sam probao objasniti jednom veličanstvu. Kava iz kakve god šalice u ustima je jednako slatka. Ali ne, njeno veličanstvo hoće samo kavu iz zlatnih šalica. Ja vam govorim o jednoj od najmoćnijih žena u povijesti. Katarina Velika. Može malo glasnije? Katarina Velika! Kraljica Rusije. Ja se vi sjećate onih pravila koje vam je kustosica 2 Iva opjevala na početku? Ona zuje muha. Moja mama smislila je to, je se sjećate? Sad to sve zaboravite. Zato što su Katarinina pravila ponašanja morali poštovati svi koji su kročili u njen veličanstveni dom. Prvo pravilo. Svi činovi moraju ostati izvan ove prostorije, kao i svi šeširi, a osobito oružje. Drugo pravilo. Hijerarhija i oholost i sve što iz njih proizlazi mora ostati pred onim vratima. Treće pravilo. Budi veseo, ali nemoj ništa uzeti ili uništiti, nemoj ništa slomiti. I ne utiši! Ne zjevaj! Ne dosađuj drugima! Pravilo broj 4. Ja se ispričavam. I znate što? Sjetite se svih ovih pravila kad pređete prag bilo škole, bilo muzeja, bilo vlastitog doma. I najvažnije pravilo od svega, jel znamo? Da se ne svađamo, a ima jedno još važnije. Ne.
Veselite se. To je To je pravilo. To je najvažnije. naravno. To je naredno. Tako je. I, znate šta? Pa naravno, a mislim, a što bi vi drugo? Pa naravno da ćete se veseliti. Pa niste vi nekakvi... 100 godina. Aha. Ali slušaj, naravno da ćete se vi veseliti. Pa niste vi nekakve, ne znam, skulpture koje... Konji. Čekaj, pa da, skulpture. Jel vam sad jasno koje nam slovo slijedi? Što? Milo, ali mudro. Ma. M, bravo, naše slovo M. Kao Meštrović. Ivan Meštrović. On nam je također, znaš nešto Meštroviću? Jel znaš nešto o Ivanu Meštroviću? Ne, on je bio kipar. I također je bio gost u mojim dvorima. Iako sam vrlo rado gošćio kod sebe na Gornjem gradu. Tako da s njim sam zapravo najviše kava popio. Jer treba održati dobrosusjedske odnose. Reci, opet ćeš me pitat za kavu. Da, želim se pitati, da pogodim da opet pijete kavu. Da. Znači svaki koji će biti, ćete piti kavu. Ja sa svima pijem kave. Zato što trebam izgraditi prijateljstvo, najbolje se gradi na kavama. Tako da, evo ga, ovo je, mislim, inače ovo kip, odnosno skulptura, a ja imam sliku jer mi je bilo jako teško doći. Inače, Meštrović je najpoznatiji kipar. Jel možda znate ovu skulpturu? Recimo. Tako je. To je skulptura pored koje sigurno, jako ne znate, prolazite nekoliko puta tjedno, a to je ta pored... Ja sam danas prolazila. Sve nas u jednom trenu smuta, zdenac života. Vidjeti da možeš često, preko puta HNK njemu je mjesto. Od rođenja pa sve do smrti. Na zdencu se vrti cijeli ljudski vijek. Reljef čine sva brda i doline. Ono što skulpturu razlikuje od slike, objasnit ćemo vam bez punovike. Širina, dužina i visina. Skulpturi su nastupna bina. Širina, dužina, visina. Zajedno su prava milina. Širina, dužina, visina. Volumeru su poput benzina. A, djeca moja. Ja imam turu za 10 minuta i moram ići na turu. Što je bilo? Na bolesti vodi. Klovio. On je tu bio. Jesi tu bio sa mnom? Čekaj malo, opet! Ljudi, čekaj. Ovo što se sad upravo dogodilo, to se zove otmica naše ture. Tako je! To je 1/1. Tako je. Ovo nije normalno. Ljudi, ajde poravati da pickarića. Bravo, već sekunde. Idi poravati da pickarića. Dobro rekao. Mislim, ja razumijem da se on želi malo pokazati, da želi malo s tim svojim štapićem vam tamo, ali ovo je potpuno postalo njegovo vod. Tako je, da. Neka sam ne može. Tako je. Nekog reda ovdje ipak mora biti. Ipak smo mi ovdje kustosi. Tako je. Idemo mi njemu s njim razgovarati i objasniti mu da tako ne može. Čekaj, gdje? Da ne može tako. Nije tamo, okej. Idemo s ovim. Jeste trebali da ovo riješiti. Našao sam je. A baš sam mislio da sam je izgubio. Modro, zeleno, ljubičasti ton, njezin je bonton. Više voli one trenutke u kojima se govori šutke. Lopoč
kao vodena biljka. Na njezinim slikama je postala svjetiljka. Dragi moji, ime joj govori koliko je slavna. Slava Raškaj. I dok su ostali umjetnici slikali po ateljeima, ona je najviše voljela slikati na otvorenom i tamo je crpila ideje za svoje slike. Nažalost nije mogla čuti ni žubor vode, ni cvrkut ptica, ni to koliko ju ja volim, ali je zato mogla spoznati vidom. I sve što je u svijetu mislila i osjećala, izražavala je kroz svoje slike. I njezini akvareli možda vas podsjete na botanički vrt i uopće nećete biti u krivu. Ili možda na park Maksimir, gdje smo ona i ja pili kave, ali i čak i iz praznih šalica. I naravno uz njezine akvarele. Jel znate vi što su akvarele? Ne. A možda vi znate kod vodene boje. Jeste čuli za vodene boje? To vam je isto. Akvareli su vodene boje. Htjela se reći? Da, to je boja, ali koja se dobila tako da mažemo kistu vodu i onda nam boju. Ali sad slušajte, neko ko puno bolje nešto zna o akvarelima su moji kustosi, odnosno vodeni boje. Pa će vam možda nešto reći. Boje se kupaju u vodi, ali ne brinite, to im stvarno godi. Mekim potezima kistom, papir postaje pistom. Što dodamo više vode, da slika za oči manje bode. Ali Slava nije jedina koja je slikala akvarele. Jedan moj prijatelj slikao je akvarele kad imao godina kao i vi. Sad ćeš čuti. On i ja se nikako nismo mogli dogovoriti za kavu, tako da još uvijek nismo popili, ali ja se nadam da ćemo jednog dana popiti. Baš se već dugo dogovaramo. Ali eto, baš s njim jedino nisam. On nam je slikao akvarele i prodavao ih i drugoj djeci kad je imao godina kao i vi. Čak i možda bio i mlađi od tebe tu. Pa imao je 7. Ko ima 7 godina? Eto vidiš, jesi prodavao ikom akvarele? Nisi. Moj bratić, koji već ne u školu. Ali znate što, ako sad počnete s akvarelima, možda završite bojno, skoro izveo sam se za jezik. Taj moj prijatelj, on vam nije poznat kao akvarelist, on vam je najpoznatiji hrvatski portretist. On nam je slikao portrete, da, svojih bližnjih, svojih suvremenika, nekih povijesnih čak velikana, a jednog dana je odlučio naslikati sam sebe. Nažalost nije mogao doći u moje dvore, jer nikako da se s njim dogovorim za kavu da to utvrdimo, pa mi je kao utješnu nagradu poslao svoj autoportret. Ali ja mislim da vama to nije strano, autoportret. Zato što ja sam vidio i moje kustose, a vidio sam i neke od vas ovdje, kako iz džepova vadite one neke svoje napravice i onda nešto se ovako, nešto sustima. Je li je to mobitel? To ja ne, 500 godina to nije. Ja onak to uopće ne radim. Ne radiš? Ali sigurno znaš nekoga ko to radi. Jel da? Ovako, jesi vidio tvoja sestra? Jel? Strašno. Ovako stave mobitel, ovako usta i onda viču nešto selfie, selfie. Kako? Selfie ili selfie? Kako? Selfie. Selfie, pa da. Je. A ne znam ja za to, jer prije 500 godina to nije bilo. Da, vi ste u sadašnjosti. Ja sam u sadašnjosti. Recimo. I tvoja sestra to radi. Ali to, vidiš, to je neka vrsta autoportreta. Mislim, zgodna napravica. Napraviš se autoportret u jednoj sekundi. Uštediš si nekoliko dana, tjedana, godina života. Ali, nemojte se zavarati, jer slijedi nam slovo A kao autoportret, već nam slijedi njegov prvi susjed. Slovo B.
2 trbuha pripadaju slovu P, a treći mom dragom prijatelju Vlahi Bukovicu. Jesi vi sjećate kako sam vam ja govorio da su se meni pjesme posvećivale? Ono Ljiljam prebijeli i to. Sad ću jednu pjesmu posvetiti vama. I samo mi treba pomoć mojih kustosa. Vidi, ljudi sve sami. Pazi, ja uopće nisam morao upotrijebiti kist. Jeste vidjeli? Pa da, oni sve sami, nisam ništa. Znaš da inače ono upotrijebiti? Ja mislim da je pjesma sad prikladna. Da! Jedna pjesma o autoportretu. Svi bi lako odraz svoju zrcalu prepoznat znali, pa to smo naučili dok smo bili mali. Sami ako uzmete olovku u ruke, nacrtaš svoje lice bez puno muke. To je također portret uz jedan preokret. Uz jedan preokret, autoportret, 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 Dakle, dragi moji, vi uopće više ne trebate moj kist. Ne trebate moj kist, evo. Djeco, sada je na vama da pokušate istražiti što vam sve pokušavaju umjetnička dijela koje vas spremno čekaju u muzejima i galerijama. Ne, a ne možete nas sada napustiti. Pa da, mi smo tek sad počeli malo uživati. Ne možete sad ići. Da, kako ćemo biti vodno bez vas i čarobnog kista? Ne možete ići. Ali vi ste sve napravili sami, evo pitajte djecu, ja kist uopće nisam koristio. Evo pitajte djecu, ja sam koristio pomoć. Možete ići ono. Čekaj, šta si ono? A nije, nismo Čekaj, ali kako bi sad izgledalo? Ne može neko opisati. bez njega. Recite vi, šta ste vi? Ja ne znam pjevati. Ja uvijek tercu udarim. Mi smo pjevali. Nemojte me zezati. Pjevali. Ja ću vas nešto zamoliti. Sljedeći put plavati, kad naiđete na slovo K, sjetite se svog dragog prijatelja Klovija i njegovih kustosa i nemojte dopustiti da ostane samo slovo na papiru. Dragi naši gosti, dobrodošli na našu turu. Nadam se da ste danas ujutro dobro protrljali oči, jer ovo što ćete sada vidjeti je upravo senzacionalno. Ovo je portret našeg najvećeg minijaturista renesanse, gospodina slikara Julija Klovića. Naša tura zapravo još nije ni počela, a ja sam nekako doradio. A vidite, baš bi mogao neku slasticu. A znate vi da su našem Juliju Kloviću najdraža slastica i najdraže slastice bile upravo slova. On je njih toliko volio, on je njih začinio, ušećerio, ukrašavao, svašta im je radio. Ovo ovdje, ovo je njegovo najpoznatije dijelo. Minijatura svjetskih razmjera. Časoslov Farneze. Ima da vas zaneze. Časoslov Farneze čuva se u knjižnici u New Yorku. Valja spomenuti kako je gospodin Julije Klović bio iluminator. Sad, što je to iluminacija? Iluminacija je umijeće ukrašavanja rukopisnih knjiga. Da, on je imao toliko preciznu ruku da je njemu slikarsko platno bio onaj razmak između redaka. Zamislite, ono bijelo između redaka. On je zapravo slovima priključivao slike. Evo, upravo nevjerojatno. On bi na noktu svog prsta mogao naslikati cijelu posljednju večer ovako vrlo sitno. Vidite, imam dobro držim. Ajde, pomozite mi kako da vam držim. Bolje? Bolje?
naučili da u muzejima i galerijama nema slikanja, ali, ja jedno mislim, ne znam kako vi, da naš Julije Klović ne bi imao ništa protiv jednog selfija, ili kako on to zove, autoportret, Idemo selfie. Mark, ja smo već slikali. 2, 4, Hoćemo jedno ovako krenuti da se vidimo svi. Idemo, ajde.